Mwaramukanya amahoro nshuti bavandimwe mukomeje gutega amatwi channel yacu Umuhanji TV. Murabizi ko buri munsi tubageza update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko inkuru zacu zikunze kuba zibanda muri sezo bwa Kongo bitewe n'igihe kirekire hamaze habera imirwano. Tubahaye kaze rero ngo mwegere mukurikire amakuru tugiye kubagezaho uyu munsi. Aho turi kuwa kane ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Tutarabageza ingingo z'ingenzi zigize iyi update yacu, reka tukwibutse wowe utarakora subscribe. Gukora subscribe ugasharinga link yacu isangiza abandi nabo bakabasha gukora subscribe. Mwalikinga muri benshi mukajya muri comment mutwandikira muduha inama zanyu, aho muzaba muteye channel yacu inkunga. Ni mu rwego rwo kugira ngo nituzaturangiza no gukora ibiganiro cyangwa se amakuru uzubibonera ku gihe. Rero reka tubagezeho ingingo z'ingenzi turi burambure muri izi nkuru zacu. Turabagezaho amakuru menshi avugwa muri Sud Kivu kwisezererwa wari guverineri Emmanuel Birato Manu akaba yahinduriwe inshingano. Turagaruka nanone ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo za Ngomo ndetse no muri Kabare. Tubabwire uko iyo mirwano yari ihagaze ku munsi w'ejo. Hanyuma turababwira n'izindi nkuru zivugwa zitandukanye. Tukiri muri Sud Kivu turababwira isubiranamo ry'aba Maimai uruhande rwa Yakutumba n'uwindi witwa Dragon. Ayo ni amakuru turi buze kubagezaho mu buryo burambuye. Turavanga hano none twerekeze muri Nord Kivu muri territoire ya Masisi. Tubabwire ku ma operation M23 ikomeje gukora. Tugaruke ku bitero byabaye ku munsi w'ejo mu bice bya za Masisi. Nanone mu bindi bice bitandukanye muri Nord Kivu, Goma wahoze ari president wa Kongo Joseph Kabila akaba akomeje gahunda yo kubonana n'inzego zitandukanye, aho yabonanye n'abayobozi b'amoko atandukanye hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi kandi gikomeje kuvugwa mu mujyi wa Goma n'abayobozi bahoze batandukanye bayoboye intara zitandukanye, kuwahoze ari guverineri wa Sankuru ndetse n'uwahoze ari guverineri wa Sud Kivu Marcel Chishambo Ruhoya bakaba bari mu mujyi wa Goma nyuma yaho hagere wahoze ari president Joseph Kabila. Kinshasa, turagaruka kuri Minisitiri w'Ubutabera Costa Mutamba ejo witavye yisobanura kuzakurikiranwa. Naho muri Kinshasa kandi nuko itangazamakuru ryabujijwe gutangaza ibikorwa ibyo aribyo byose wahoze ari President Joseph Kabila akomeje gukorera mu mujyi wa Goma. Mbese babujije gutangaza gahunda yari yo yose yaba iri mu mujyi wa Goma kubyerekeye President Joseph Kabila. Muri territoire ya Walikale turagaruka ku myiteguro y'urugamba ku mpande zombi, aho ingabo ziri kwegeranya ibikoresho n'abasirikare. Naho muri Manyema habereye imirwano ikomeye aho Wazalendo basubiranyemo n'abaturage bararwana hapfa abantu benshi. Andi makuru muri Ituri nuko guverineri waho Luboya Nkashama woni General Major akaba ari n'umusirikare uyoboye intara ya Ituri mu magambo aheruka gutangaza anenga igisirikare cya FARDC yabahamagajwe Kinshasa kuja gutanga ibisobanuro birambuye ku nkuru cyangwa se ku kiganiro yaheruka gutangaza. Reka duhite inkuru zacu tunazihera muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu tugarukiye ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo hariya mu gace ka za Kabare no muri Ngomo.
habayeho imirwano. Ni imirwano yabaye umwanya utari muremure cyane. Murabizi ko hariya hari ingabo za M23 zagaragaye mu mujyi wa Bukavu zerekeza kiriya cyerekezo kigana za Walungu. Abo ngabo rero bahuye n'ingabo za FARDC zaje kubategana FDLR n'abarundi hariya baragwana mu bice bya za Kabare ndetse no muri Ngomo. Ni imirwano yabaye umwanya mutoya, FARDC zirahunga hamwe n'abari barundi bari hariya. Iyo ni ibyabaye ku munsi w'ejo. Hanyuma tugiye mu mujyi wa Bukavu, uwahoze ari guverineri nako wari guverineri wari washizweho na AFC M23 MRDP twigwaneho. Uwo nta wundi ni guverineri Emmanuel Birato, akaba ku munsi w'ejo yarahinduriwe inshingano. Uyu mugabo rero yaramaze igihe kitari kirekire, ariko iminsi yayoboye yagiye ashigwa mu majwi cyane ku mpamvu zitandukanye. Yagiye ashigwa mu majwi mu gushaka ngo gukoresha umutungo cyangwa se ingingo y'imari hariya muri Sud Kivu, agashaka kuyikoresha mu nyungu ze bwite, ndetse ngo hari n'ukuntu yagendaga yigwiziriza amafaranga akayishyiraho. Yaraherutse no gushinjwa ibyaha, bavuga ko ari gukoresha nyine ikivandimwe cyangwa se ari gukoresha ari kwironda, mbese niko novuga, ari gushaka kuzana ubutegetsi bwa hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, agashaka kubwirozaho, aho bivuga ko inzego zitandukanye hariya muri Sud Kivu yari yazishizemo ngo bene wabo cyane. Kandi ibi ngibi rero akaba ari bimwe AFC M23 na MRDP bashize imbere mu kurwanya ivangura moko. Ibi rero akaba yaragiye ashigwa mu majwi bitewe n'inzego ejo bundi z'abayobozi batandukanye muri Sud Kivu yaraheruka gushinga. Byarasakuje cyane. Izi rero zikaba ari zimwe no mu mpamvu zikomeye zishobora kuba zatumye akugwa mu mwanya agahabwa izindi nshingano. Uyu mugabo kandi yagiye ashigwa mu majwi kuba hari ukuntu ngo avugana na leta ya Kinshasa, ndetse hakaba hari ibintu bimwe na bimwe yakekwagaho by'ubugambanyi byaravuzwe mu mezi ashize, ariko ndetse haza n'igihuha cemeza ko ngo yaba yakuwe mu nshingano, bese bakaba baravuze ko ngo yari yanafunzwe, ariko byarakurikiranywe bisanga ari ukubesha. Rero akaba yakuwe mu nshingano. Mu mwanya cyangwa se mu masaha ari imbere tukaba turi buze kubona irindi tangazo rya AFC M23 na MRDP ritwemeza izindi nzego bashizeho. Nanone reka tuje mu zindi nkuru zitandukanye. Ku munsi w'ejo za Rugezi hagaragaye ingabo za FARDC n'abarundi na FDLR, aho zagaragaye mu bice bya za Gasiro zishaka kugaba ibitero hariya kuri twirwaneho na M23 hariya muri biriya bice. Murabizi ko babigerageje bagakubitwa, nubwo babigerageje ntabwo bacitse intege, bakomeje kurereta hariya cyangwa se kugaragara muri biriya bice. Ikindi kandi muri iyi minsi ishize kuwa kabiri hagaragaye drone muri biriya bice bya Rugezi mu gace bita Mikikacika. Nuko hagaragaye drone za leta ya Kinshasa, aho bashakaga gukora jenoside cyangwa se kwangiriza byinshi hariya. Nubwo izi mayimayi na FDLR n'abarundi na FARDC baje hariya, ingabo zatwirwaneho na M23 bakaba bari maso biteguye kurwana n'umwanzi nk'ibisanzwe. Twagiye mu mujyi wa Baraka. Umujyi wa Baraka habayeho intambara yo gusubiranamo hagati y'abayita generale babiri ba mayimayi, generale Amuri Yakutumba ndetse na generale bita Dragon. Abangaba rero bakaba barasanye hafa abasirikare benshi. Uyu wita generale Drago yaravuheruka gufungurwa ava Kinshasa. Akimara kugera hariya rero ngo nuko yari afite intego nziza, iwe ntiyumvaga impamvu zo kuba mayimayi zigaba ibitero mu mihana y'abanyamurenge cyangwa se murenge. Yari afite gahunda ngo kuba yahuza twirwaneho se cyangwa abanyamurenge na mayimayi ziri hariya, ngo bagakora imishikirano, bakaganira, bagahagarika ibikorwa by'intambara. Rero akimara kugera hariya nuko Yakutumba
byamubabaje cyane, atumvaga uburyo hari undi mubembe yakwita generale, dore ko Yakutumba hariya yari umuntu wiyemera cyane. Ibi rero yahamagaje uyu mujenerale Ouedraogo, amuhamagaza ngo bakore inama. Akimara kumuhamagara rero yahise amwohereza igitero kimutega ambushe, baramurasa, bamurasira abasirikare benshi bagera hafi ku 18. Ibi rero bikaba byateje ikibazo hariya muri biriya bice. Ibi rero birasanga nanone kandi mu bwoko bw'ababembe bari mu bibazo byo kutumvikana, bamwe bifuza ko ngo habaho imishikirano bakiyunga kuri twigwaneho na M23, aho bavuze ko urugamba batakirushoboye. Bagiye batangaza amagambo atandukanye bavuga ko abarundi bari kubashuka ejo n'ejo bundi bazisubirira iwabo. Rero nta mpamvu yo gukomeza guhangana, kandi Kabila yaje, tugomba kumushigikira, ise niwe waremye Mayimayi. Izi rero ni bimwe biri buze guca mu bwoko bw'ababembe bari Fizi na Baraka. Ibi rero biraza kubaca intege. Tugiye muri Nord Kivu muri Masisi, ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye, aho M23 yahanganye na Bazalendo bari muri abice na za FDLR, aho bahanganiye ni hafi no kuri territoire ya Masisi. Muri Masisi kandi M23 ikomeje kuhongeza ingabo nyinshi, aho ishaka kugenda ikora operation atandukanye igarurira uduce dutandukanye, nako yigizayo umwanzi hariya barahigaruriye, niko navuga. Bakaba bafite gahunda rero yo kwigiza umwanzi kuri Kinshasa. Minisitiri w'ubutabera Kosa Mutamba yitabye inzego zimukurikirana zimushinja kwisobanura ku byaha ashinjwa zo kunyereza umutungo hariya mujyi mukuru wa Kinshasa. Tukiri Kinshasa kandi nuko ibinyamakuru za hariya byabujijwe kugira activity yari yose batangaza cyangwa se inkuru yari yose batangaza kubijanye na activity za Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Congo. Babujije itangazamakuru kugira inkuru yari yose bashira hanze yerekeye wahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila. Ibi bikaba byamaganwe na benshi bavuga ko ari ukuniga itangazamakuru, kandi itangazamakuru yigenga batagomba kurinega. Tukiri kuri Joseph Kabila, nuko akomeje kubonana n'inzego zitandukanye, aho ku munsi w'ejo yagiranye ibiganiro n'abahagarariye amoko atandukanye mu burasirazuba bwa Congo. Naho mu mujyi wa Goma, abaturage barasaba M23 gukora operation cyangwa se gukora imikwabo mu gace bita mu Rwasama. Barasaba M23 kurandura Wazalendo bahishe ndetse na FDLR. Na FDLR ninshi zikihishe, dore ko ngo ho hataragera umukwabo n'umunsi n'umwe, akaba yishe FDLR ninshi zikomeje gukora ibikorwa bibi by'indengakamere. Muri Warikare impande zihanganye hariya uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa FARDC bakomeje kurunda ingabo ninshi hariya muri ya bice bya Warikare. M23 nyuma yaho ingabo za FARDC na FDLR n'abarundi bakomeje kubagabaho ibitero, M23 yararakaye, yari yarahikuye bitewe n'ibiganiro byaberaga i Doha mu gihugu ca Qatar. Ihitamo rero gusubira inyuma ngo aya masezerano abanze yubahirizwe, cyangwa se agahenge bari bumvikanye impande zombi gashigwe mu bikorwa. M23 nubwo yabikoze, leta ya Kinshasa nta na rimwe yigeze ibikora. Ibi rero bikavugwa ko M23 yafite gahunda yo kongera gusubira mu bice yahoze iririmo, ndetse kwikubitiro ngo bakaza mwanya wose gukuramo agace ka Pinga hariya muri Warikare. Manyema muri Kindu nuko habereye intambara ikomeye. Leta ya Kinshasa yari hamagariye Wazalendo benshi ibashira Manyema mu mujyi wa Kindu, aho ngo bari bategereje izindi force za FARDC ngo bazaje guhangana na M23. Bakimara kugera hariya nuko rero leta itigeze ibitaho, baribwa n'inzara. Bakimara kuribwa n'inzara bafashe urugendo berekeza iya Fleve, baseruka ahantu bita Kipaka, barakomeza berekeza ahantu bita Kayeyi. Bakimara kuhagera hano bageze mu gace karimo umushefu Daveni, bamusaba iposho cyangwa se bamusaba ratio ngo barebe uko yabafungurira. Bakimara gusaba uyu mushefu amafaranga n'ibindi, umushefu yarabakaniye ababwira ko ntaco afite. Bafata imbunda bayimukubita mu mutwe,
uwo mushefu yahise agwa aho ngaho asa n'uhwereye. Akimara guhura n'ico kibazo abaturage byarababaje, habaho intambara ibahanganishije n'abazalendo bafamo abantu benshi, abandi barakomereka. Ibi rero ni ibikorwa leta ikomeje gukora, ibi ni ibyaha bikomeye cyane, aho bazana abazalendo bakanyaga ibintu by'abaturage, abaturage bagerageza kuvugira ibyabo, abaturage bakabizira ndetse bakanabigwamo. Muri iyi turi General Majoro akaba na Guverineri wa Ituri Luboya Nkashama akaba yahamagajwe Kinshasa kwisobanura ku magambo aheruka gutangaza, aho yatanze message cyangwa se yakoranye inama n'abasirikare agenda anenga ibikorwa n'ingabo za FARDC. Ibi rero yarabivuze ndetse anavugwa no ku mukuru w'igihugu ariwe Antoine Felix